Hello, what's up, bro? Are you okay? Wah ngalah, anjing. Lagi siapa yang lama? Sumabos sudah nih, saya bisa lagi. Aduh. Halo. Lagi ngapain, Ade? Aduh, Ade ngapain main ome, Ade? Aduh. Ade kenapa main ome, Ade? Ade umur berapa? Ade umur berapa tahun ini? Berapa itu? Coba hitung. 9 tahun. 9 tahun main ome. Aduh, Ade punya orang tua di mana? Kenapa kasih Ade main ome ini? Aduh. Bilang sama orang tuanya Ade jangan main ome. Ade masih terlalu kecil, Oke, Nona. Oke, mantap. Mantap dulu, begini, mantap. Oke, next saja. Ceng. Siapa yang berbunyi itu? Saya Ayo, patah-patah sama mukamu anjing. Woi, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Twitter. Hah? Kantin em. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Tinggal di mana? Tinggal. Yo, tinggal di mana? Tinggal di mana? Apa sih? Hey, Yo. Tahu. hah? Tahu lah. Terserah. Halo. What's up, bro? Mantap. Where are you from? Hello, hello, what's up? I'm from Uzbekistan. My country is very hot, and I am hot, but I don't have wife, and I want to find a new wife in your country, in Indonesia. Stronghold. Belum apa-apa lah curhat, Cuk. Why you talking for your heart? Why? I'm beautiful boys. You beautiful boys? Yeah. Oh, I think you beautiful. No, beautiful. You smart boys. Smart boys. Handsome. Yeah, You handsome. Thank you, bro. Thank you. Yes. What is your name? What uses your microphone? How much your microphone? You are singer. Hello, my friend. What? Yeah. Oh, Yes. What? Yeah. Bicara pelan-pelan sedikit. Yeah, very nice, bro. My country is hot. My brain is. Your brain is bagaimana? Yeah, like my English, my English. Semua Not bocor. good, and the sun. Woi, what's up? Ale dari mana Ale?
Hah? Wih, bos, lagu dulu bos. Lagu dulu bos. Sabar. Halo. Sabar. Sebentar. Bentar ya. Halo. Bentar. Lagu dulu, lagu. Oh sudah. Lagu dulu bos. Biasanya lagi nge-record nih ini. Lagu dulu bos. Wih, mantap jiwa, luar biasa. Coba deh kakak. Kita lalui. Lagu dulu. Untuk aku merasa jatuh terlalu dalam cintamu. Ku tak akan berubah. Ku tak ingin kau pergi selamanya. Bukan setia menjagamu Bang. bersama dirimu. 2,000 years later. Sampai nanti akan selalu Stop it. Get some help. bersama dirimu. Oke, jadi begitu dulu kata punya konten di hari ini. Dan kayak banyak pas semua yang sudah menonton. God bless you and say goodbye. Cep. Saat bersama